Hello loite ho na damjingu hinam tu nihin Tamil action movie 2025 tu kuma ki release Arjun son of Vijayanthi part 2 ana sai ki taw hite kon muna Asgarin Vijayanthi mai thala akap go laita in Arjun gari tolu ta chana hung ki to tan Arjunin Asgar chan amuachun ama hung ki bulu a hi sa in pathan chapa Asgar chu vo kitin anavatan a hi Hichipe ta chun police hon Arjun chu anaman ovin hilai muna ko na chun anapui do tawve Hichithil so zovachun Vijayanthi in Arjun jinu chitra ko ma hiti hin anasai tai Hichipa to hin kicheng hi in nakichen huna hi le gen theina la asat na tampi jong na to ding a hi in Chichung chu na ahung hlung ding na hin khua na het pha lo boi na tampi jong na hin tu thai hi kanati hi talo ham Hilai muna ahung ki bulu chu Arjun hilawa Vijayanthi a hi eti hi amanu ta sata in jong ana hepoi Chitra nawop thu hi Vijayanthi in jong ana het na hitan hi chun amonu chitra koma I hamtin mai thal chang chun nang na khale I na ti ding hamtin apho in chuki jong le kachapa Arjun chapa pha hi jong le mi pa pha be hi le tin ana seitan a hi Hitia anu thusai amani ji chan jong aza huna chun lungyal no mota chun ana huntai Alangkhana police station chun police on Asgar kitipa chu vo kitin ana vo uvin hi chun Asgarin police hokoma kapa in police station a ko hi hedo le police station hi zalla adinga hi tin ana sai pi tai Chamkha zawa gunda tampi police station langa ahungo Bargam kitipan amu phanin kwat chu asung langa anakil tan a hi Gunda hon kwat asung langa kikil ahin he do phanu wachun Bargam koma I hamtia namat pau chu nahin thla do lo uwa hi le kai ho kom la police ho hi aban bana ka hin tha ding wa hi tin ana sei tawve Alangkhana Asgar kitipan Arjun thading hilawa anu Vijayanthi zo thading hi ti thu Arjunin ahin he do phana chun alung hang walbe se jengin ama pa jong ahung ki pat da in police station langa chun ahung tai Police station sunga police dang ho gunda hon ahin tha phat chun Bargam hin ipi bolding hamana hetapoi Achuti phanin police achan bompi ho hu do thaina ding achun Bargamin jong kot kikil chu ahin hong do tan a hi Hichipe ta chun Arjun jong headman loka in police station chu hong hlung tan hilai muna ana gunda tampi ta chun anakidal tai Akidal naw wachun azam jong min azam ho chu adalin awatho tho tan a hi Chuzawa Arjunin hilai mana anna gunda pa ko machun pathan phone a bol sa atan pathan ko machun I hamtia kanu thading na hintia avela hitia hi na hin bol kina hi le na thi thai hi tin warning ana bol tai Abansina Vijayanthi kitinu chu hong ki mukinin Prakash to phone na akheu hun na achun Prakash in a koma na na vela security koi ding ka ti etia ahin sei Vijayanthi na za chun Prakash to sai chu ananum tapoi Phachum khat zawa Vijayanthi a na in avela hon Vijayanthi chu pamlanga ko nin ahin ko jing tawfin hi chun Vijayanthi jong pamlangin a hung do in a hi le mi pi ho chun Vijayanthi ko ma hiti hin ana sai tawve Nangin na veng dinga gunda ho na in vela na sa hi aven hoi poi hi je chun soldo ko mintin ana sai tawvin a hi dan chu Arjun hin anu chu mi phalo ho a ko na akiven do na thei dinga ami ho a in vela chu an sa hidan a hi in hi chi thu anun a hin he do chun lunghang ta in Arjun kom langa chun a hung tai Vijayanthi achapa Arjun ina ahung khumi ten amu wachun anikipa le jing tawvin Arjun in jong anu ahung amu chun anikipa le jing tai hi chi a anu ko ma achi na ya chun Anu in Arjun amai chu ahin be pi in akoma hiti hin ahin seitan a hi kin na koma eveng ding security ni koi pi in tia ka hung sei kha mo mongam ipidinga ka in maya na gunda ho na koi hamtin a seitai hitia anu lunghan Arjun in amu phatnin anu veng dinga akoi ami ho chu abonin aban ko do tan a hi hichipe ta chun seitam kitipan Vijayanthi ko machun Nachapa hi nangin gunda na hi sa hibove
Hichinia chun police station na chapa pui lova nangin hilai mona na hin pui hilau ham. Tua hi nangin na chapa mizo sin ahead gonda lin ta chu na hi sa hitai ati in ata ipiham ti ho phachi so ho zo si chu ahin sei pi tai. Hilai mona Mahakali kiti gunda khatna umin ama pa right hand pethatali kiti pa chun khosunga numei chapang ho kichipnan anain hize chun numei chapang koi macha kot beng kho kalngam a tapui. Arjunin surrender ki bolding ati zi in police ho jong a namuna anakovin police hon jong vengsunga kunin anapui do tawve. Arjunin khusung vengsunga dal ha zo wachun mahan kali kiti pa holoi vengsunga chun ahung tawvin Mona nelo mipi ho chu ayang bol ovin anavotawve. Chukit zongle mahan kali kitepan imacha he phalo numei chapang ho mai le kamsung ho chun asin anahlai dantan. Achuti pha na chun saitam kitepan. Vengsunga ko na Arjun hung puido a officer pau chu phone a bolin. Kusung vengsunga Arjun na hin tha sol kit lo uwa hile mipi ho thigam dingo a hitai tin phone a hin bolta na hi. Saitamin officer Venkat ko mahitya ahin say vanga chun Venkanin athu say chu anana sa pipon dan chu ama pahin government na ko na lo kisan vanga mahan kali kitepa kithupi a anapangji ahi Arjunin jong vengsunga thil so ho ahin he do pha na chun alunggel anumon Venkat ko ma gari khamin ati achun anakham tapo ve achuti pha nin ana accident tawvin Arjun jong chu police hon thading anati tawvin ahi Hitia Arjunin police ho akidal pi cham khat zuwachun police ho jipsi chohin ki tolin vengsung langa chun ahung tai Vengsunga Arjun ahung thluna chun mahan kali le mi ho vo kitin avon anakidal pi ta na hi Hitia Arjunin mahan kali mi ho avo mahan kalin amu achun ati azan akichat pha na chun Ama le ama akihu hing na thai dingin tui kong chu akitolin anazam tai Mahan kali azam Arjunin amu achun lunghang ta in apengin mahan kali ko machun hiti hin asai tai Hichi khusung vengsunga hi avelan hong kile kina hi le katha ding na hi tin anasai tan Hichini chun Arjunin tunia kipat hichi khusung vengsung hi kaiman ka ven tup jing ding a hitai tin kitip na khat chu ananai tan a hi Hichi achun saitamin jong Arjun chu ka kithopi ding na hi tin anaki gel hatai Chuzawa sin ahung ki khelin saitam thu sai zo si Vicenti na za chun alunggel anum mon amanu hi ahung ki si tan a hi Aji chu Vicenti hin a chapa hi a phalawa anakiela kumli lang pe hi anaki hopi lo chu a hitai Vicenti chapa Arjun thilbol ho chu genthei ho ki thopi na thilpha a bol a hi a hin he do achun alung no mon a kisi hle jing ta na hi a hi wangin amanu lungdai a chapa IPS officer hi sa ding ati chu ana hitapoi hiti chun amanu jong in langa chun ahung kile in a pha si achun a chapa bobo a gyal jing tai Kumli sunga chun anu ba daimang dingin akoma Arjun ahung hungji in anu inwang at chapa chu kimupi lavin don jong anadon ji poi Aban sina pathan chapa Rakesh apa kimupi dinga chun jela ahung ta na hile police hon Rakesh chu jail sunga alu ding ananum tapo ve Hichi ako na he theu chu hile chinia hi pathan kitipa chu fasi abolova atha ding a hitan Ahi wanga chun thading tia ahin pui nauwa Zela pathanin aumbom pi ho chun police ho abonova chun anatha tawve Chuzawa pathanin senior officer pa ko machun Pathan fasi akithat thai ti thu hi media a naga saiding a hi etita na hi le Senior officer pa jong akichat walbe si in media ho ko machun Pathan fasi akithat thai ti thu hi aga sai tai dan chu pathanin zela bom pi ho chu abona ama mi anahi in police hon pathan atha tawve ti thu aza je achun Rakesh alung nom mon zela ko na apa pathan ahung do amu achun ama pa jong aniki pa hle jing ta na hi aban sina saitam chu koiham khanin mahan kali kitepa na phone abola ahin sai pi pha na chun Saitamin jong mi tham khana ki puyin mahan kali namuna chun athat dingin anachi tawve
Arjun zia saitam kitipa hin mahan kali kitipa chu anatha nom a hi in hichini achun Arjun he sa lavin mahan kali thatding achun saitam hi anachi tai alang khana mahan kali ko ma hong chu saitam aki o na ding le akipal na ding thang kha chu anahitan a hi saitam in ahin kipui ami ho chu mahan kali ami hon anathat tawvin mahan kali a namuna prakash kiti officer pa hungdo saitam in amu achun mahan kali langa panghin te ti chu hen hedo tan EPT commissioner khat le gangster khat ke tho khom thei ham tin alung adongin ati ezatai hichun prakashin saitam koma red light farmer company kiti chu kaya a hi in mahan kali jong hi kaimi a hi ama pa hin drug azu na dinga phalna chu kaiman kapi a hi in chukit jong le Vigenti thadinga hin sol jong chu kai ka hi tia a hin seitamin aza achun alungdan na le atiza na chu akibe che jeng tan a hi chuzawa prakash arjun komlang chana hongin nakidaw pizo si atigam tawve chuzong le red light farmer company nei pa jong akiman tai tin video kha chu anavet sa tan tu hin ki surrender ko mintin anasai tai hichipe ta chun arjun in surrender ki bolding ham ki bol loading ham ti chu ama le ama anaki gelta na hi aban sina athia ina koi pau satyam ki te pa chu hospital a janding a hin tolu novin a umdan chu ama pa hi prakash in thading ati na a chu anangol bola ama pa hi aniki hu do hidan a hitai satyam jong akha su kha le je achun ahung jam na alal walin anachat thei tapun tula chun athimil tan hitia tola akizam mi tham khanin amu wa ko na hospitala anapu lu no hi halang khana prakash le arjun ahung ki mukin hanin red line farmer company a anei pa akimat pha na chun arjunin tu hin ki do pi ding le ki din te pi ding tapoi tia police hokoma surrender bolding a hung chu a hitai chini chu arjun nu ba de hi ji in prakash koma kanu ba de wis ka hin bol zo ting hilai muna kanu ba de gi fadinga surrender ka ki bolding a hi tia a hin se chun alang khana prakash analung hang le jeng tai hichi zo chun arjunin anu dinga a khut ta chun ke nga sim ta na hi le ako ma chun ami them khat na hongin veng sunga tui kong zo si koiham khanin meya a hal hatai ti cho hong sai taw ve achuti phanin arjun jong ki no chengin khosung langa chuna hung ta na hi le tui kong ki koi ho chu mahan kali mi hon a hal la hi e ti chu ki chen ta in an he ta na hi hichipe ta a mahan kali holoi tui khanglin chunga tui konga azam amu phat chun arjun in jong me ko tui kong kha cha ki tolin am holoi chu anadal tai tui kong a hin dal chunga chun pathan mi ho khana na umin hichipa chun arjun koma hilai muna na hungding hi kai ho plan khana hi hichi hi pathanin nanu atha thaina dinga plan ka go na cha hi in tu hin pathan nanu thadingin achi tai hitia asai zabachun amal ema mai thalachun anaki kapli tai tui kong chunga anum pa akitha zo tui khanglin lai lunga chun arjunin kanu epiti ka hu do ding hamtin anaki gelta na hi alang khana arjun nu vigenti in achun phat masalaya police anapan bompi ho cho hung tawvin amho la chun prakash jong anajaw tai arjun nu ba de hi ji achu amho loi hungu hidan a hi chitra jong arjun nu komlanga chi dingatia chamkha jawa ahung thluna chun in maya bam khana po ke tan pathan mi ho zo si jong hilaimun chu ahung thlung tawve vigenti jong pharmasa a police anapan bompi ho ta chun safe a hi namun khana anaki sel tawve vigenti le pathan hi ipiti kilung nu mo hon ham itia hi le police ho to gonda ho akikap to new arjunin anu ba de mangdinga ahung nia anamat pau chu pathan anahitai hichunia ki parachun pathan le mi hon vigenti kitinu chu hin hol pan tawve hitichun vigenti a umna in vela mi pi ho zo si chu pathanin ama je achun police ho hung ovin ima anabol thei chompo ve chi in pathanin waki toki achun kachapa zela umpa chu nahin thla do lo wa hi le hilai muna ho khat khana ka hin tha panding a hitai
Pathanin hitia hin sei pa chun amuan jong bolding an heta povin achuti pha na chun pathan sei chu ananom taw ve hiti chun bergamin pathan achapa chu akom langa chun a hin puita na hi alangkhana arjunin anu hu do te ding ati je chun ato na tui kong a ha na thei chanding a chun a hin bolin tui khanglin pam lang chu ahung gai tai pathanin mai nga chun vizenthi na hung do lawa hi le namonu ka tha ding a hetai tia a hin sei vizenthi na za chun upai anei lo pha nin amanu jong a hung do tan a hi vizenthi a hung do chun pathan mi hon anaman taw ve avo wa mai thala akap je uwachun tola anaki zamtai hechipe ta chun burgov in pathan achapa chu a hin poin ahung taw ve pasalpa arjunin jang police form a hin kivonin burgov ho ta chun ahung kilhan tan hichun pathanin ami ho koma police officer ho zo si thanovin tia thu a hin pi achun police officer ho hu do thaina dingin pasalpa arjunin gunda ho chu anaki dal pi tai akidal naw wachun pathan cha te ni te jong pasalpa anakidal hontan khachu tola a hlobe in khachu akhona alol ana chepi tai hichipet ta achun pathan ahungin arjunin kanul ha do in tin seita na hi le pathanin a hla do lo ze in achapa neupa chu mai thala anakap li tai chuzawa arjunin pathan chapa alin pa atha go na chun prakash na hin khamin I hamtia achapa alin pa na tha hi le pathan khona mitham ho omin amho zosi kho atha ding o hi hitia hin sei pha chun arjunin mitham ho hin kho hu do ding anup si in pathan chapa chu a hin thla do tai alangkhana satyam hospitala ko na chun ahong da in thildi zosi arjun sei pi ding tia ahong a chun amani anaki mutu the hun ta poi achuti pha nin mai nga chun hiti hin a hin sei tai red line farmer company nei pa prakash a hi in nanu thading ti jang chu prakash a hi hitia hung ki sei arjun na za chun alunga hang tan hichun prakash in a mai thala hin la da in pasal pa chu anakap ta na hi le tulin ana hluta na hi arjun tola a hlwa akizama chun pathanin avo in kichip nan ana nei tai hichi achun pasalpa hung ki thoda in amani jong akidal honta na hi le pasalpa ta sa chung mai changin kha ji achun alal he zengin khu an heta poi achuti phanin pathan ami hon arjun chu a khot lang khat thia an hen pi taw ve chu in pathanin arjun koma namasanga nanu ka tha ding a hi tia a hin se chun arjun alung hangin akitim zo ta poi pathanin arjun nu tha ding tia anei lu che che chun arjunin anu hu do ding ananu min a hi wangin a khona a ki hen na aku na chun a ki tol do thei ta pon a hi achuti phanin arjun jong alung hang be se zengin anu hu do na ding a chun a khot lang kha chu anaki tan tai pasalpa arjun chan pathanin amu a chun a ki che min hiti chun pasalpa arjunin jong gunda ho chu a khot lang khanin a hin ki dal pi tan a hi arjun chan retired police officer hon amu wa kunin gunda ho chu akidal pi uvin pasalpa akithu pi tawve akidal naw wachun pathan mi ho khat khanin anathat novin alang kha langa pasalpan jong pathan chu anathat tan hichi zo wachun pasalpa arjunin prakash jong a eng bolin ama pa jong chu anathat do tan a hi arjunin anu ding agel le lungsi jala a khona kitana apan ho anuin amu achun akisi hle jeng tai arjunin jong anu lungdai lam bolding ati je in police ho koma surrender aniki boltan a hi aban sina jail sunga chun mahan kali kitepa cho hong kimun ama pa hin jail sunga nomta dinga akigel laita achun pasalpa arjun ahung chu amu in atiul tui bangin analong tai film chu hichan hin akichai tan arjunin mahan kali kitepa atha lo chu film hin anaki mupon anaki seipoi apa thar kha chu ipiti achapa na mo ve jing ding ham atha te ding a hi ti chu gin cha na ma jinge hiti chun tunya arjun son of vizenthi kiti tamil action movie 2025 tu kumar ki release part 2 in a say now chu hichan hin akichai tai isai sungwa sei hil sei wal sei thling la lo ma hi le anakhe them to ni ki ngai dam tu chu hitin
hiti otabang thusim ngai num ova hi le subscribe bolo la hon subscribe mana bolo hitin like share comment jang ana bol che uhite aba na thusim ngai ta to ikimuto masang ovin anadam sia sia lo hitin hiche thusim hi jingka anangaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha zana na ngaya hi le mangpha